Čuvanje kormorana je dosta dosadan posao. Zato što oni kad napadaju, oni se prebacivaju na razne strane. Točno znadu gdje je koja riba nasađena i koje veličine. Pa mi kao čuvari ribnjaka moramo biti u stvarnosti ozbiljni čuvari, da ne mislimo na neke druge svoje probleme, nego kad dojdemo na posao da ih stvarno teramo. Jer ako to ne budemo činili, oni će nam ribu uništiti. Oni su toliko lukavi da dojdu u koje je bilo doba, kad je najgore vrijeme, po kiši, vijavici, snijeg, u ranu zoru, kako se prema vremenu, kako ranije svanjiva, oni još ranije dolaze. I mi čuvari tako dobijemo naređenje od poslovođe da moramo doći točno u vrijeme, da prije susretnemo nek što oni dođu. I onda vidimo i pratimo je u jatima kuće oni preletavati. I na taj način mi idemo u suprotnom smjeru prema njima. Neko udara u čamac, neko puca sa puškom i to. Kormorani su za ribu najveći valjda neprijatelj. Znate šta? On je jedna prokleta životinja koja samo misli na žderanje valjda. To je taka pernata ptica koja nema mira, čim svane ona ide u akciju da ulovi plena. To prejde, kažem, ono, jako puno u dosadu i ne može to da se izdrži puno sati. Zato što to je više kao na neke nerve dolazi. Nije to posao da kažemo, sad ćemo mi pokositi jedan komad trave ili ćemo prebaciti 50 vreća, to se vidi neki posao, a ovo, ako i ne šterat, oni od lete do lete, voda je ostala ista, a ribe nema, svaki dan manje u tabli.